delong. Hei, saya dianggap di tiang andanan ayang mau bawa palung Gusti Pati. Tidak ninggi ulun. Ring dijar rahang di tiang saya palung Gusti. Ya nama tak kena merawatan di jatuh sepatu. Ring Pempatan Agung saja. Benar. Waluya kadi yang catur muka palungo Gusti. Hei, ya, ayo ning pariak. Gelong. Tadi arep wah. Nama itu kena merawan tening swarga lo ke? Ring swarga? Oh bener! Dan pena. Oh! Ya! Oh aja doh! Aja Durando! Aja semawa! Duran semawa! Oh patat! Oh delo manik! Australia! Gusti sepetap titiang tangke leng ajang palungo Gusti nenten jewendan sios jak ingat kepuning ayat ini kundanan jagat ini kiring ke diri Raja Gusti Becek jagat ruini Gusti rewo sang rengos ngojar pali cerakanir mana siapa apa maning dilarah kriano pate rasa tanpa guna tuan sido ngawe suker tadi karat Teraga ingin dia yan mangkelah enak sigra begitu mangken uang hijau mangken makanan no sepakon sang naro nato biprayo mejah siraken oh dan Gusti Pati kau udus ring nareng singe jagat diri kamu magebong alih nyen yo durak mako ning aeneng jagat kediri benyar benar tago iya atangan begitu tot puri lepas terus tiang saya oh siloli ampah tos ada maguna Ados menjanggalan balik. On molamoy kang laku sinapun prakte mereka nang ancak-ancak kira-kira. Sing makelo pejalan wak saja. Ya ancakan jagat. On dion manur kamu ikan jagat. Ingin jaksi perbatasan saja. On non suaran kuat. Ada munyin dua nyentuh play. Suara na suang ulun. Pasaya. Ono tarwagang. Ngeh wendan bunyan kayu gede. Kapuh randu. Oh, tuh ada nih punya kayu kepuh randu. Reng tuntungin taru. Ono kegantung pasang wayah kadi bangsing waringin. Egen blir di muncul punyan kayu pasang lemone wayah-wayah magat. Kosaya.
Ring soreng taruh. Di becen bunyan kayu Tapi winten. Ono mastakaning punggalan manusia maprigi. Dewa ratuan. saja Dengkorak manusia mau tumpuk-tumpuk. cara undak ya. Saja. Eki mah ke Cina wong anglerkanan esti ana lo ana. Yen ada nang lah umah ke kene cecirene. Saja. Cina sebuah ngelarang ane madan ane lo honesty nerang jano. Traga. Iya Jang. Wah enak kita tuh esok. Jang meriko. Benar. Baning. Jaksek. Mengiring dane. Ini dewan. Sekarang wayu anggap ke menek tol tuh. Oh, ini ngantre sih. Angka diampun apa? Coba sabril niki meriko. Ada. Cicang. Mirip jejah nyaman. Coba cai lo. Takut cimuntau. Agles. Mau biasa menek tol lampu angin. Apa nanti? Dewa Ratu. Engken. Ipun kantun ngedek pis. Apa kedepis? Ngedek pis. Gusi Patih. Yen Gusi Patih melebos manjing meriko. Alon-alon yen Gusi Patih kanti ngelilit itu kalian bola. Alon-alon ya diolah nego kain agak beli beli. Gusi Patih gede gini. Traga. Ya. Mapan dan wenang majah musuh tanpa ikang senjata. Sama juga majah musuh tanpa ikang senjata. Oh, si Nadi mati yang musuh sih. Dang pula sa. Benar. Yen lago nggak mati yang musuh dang pula sa sama dengan musuhnya sing ngabos senjata. Makin lah enak, amet padang maling-maling. Mimi, kini yang batu sikat jadi padang lagi. Nih aduh. Oh, wajar pengas kecil. Wah mani. Wah, walu nada begitu. Walu nata ini dewoi. Kita tan meweruh sang apa datang Wismanda. Mirip idewo sing nawang nyenane ada di mumah idewo ane jani. Daya tekipun sirorah kriana pate. Batang mingkane bi prayo amacut jiwa pramananda. Dane rakyana pate. Padang. Padang. Apa dan itu? Tas karena maguno. Aling-aling jagat Kediri. Teko main di hadapan rumah. Nah ini. Mapaning ulun sampun meweruh rengkon adu ada. Kita anglerkan haji calon nara. Papan dane Gusti Patih Subonawang gegelaran di dewa ni sing jadelian ngelarang nama dan aji calon nara. Apa kinara calon nara? Nabi mana calon narang? Jo kinaraning sastra. Rang kinaraning pingit. Oh, do ada nih Calon narang sastra pingit rin aja hitungan. Itu. Halo? Ingat Ya. yang Ame di kang senjata. sami napi keris nih mantan. Keris nih. Dana. Pusaka mau tamu. Walu nada. Don niki senjata ingulun. Wala dah. Rai roro atlun tunggal. Boleh. Kau balik. Senjata dane Gusti Patih. Marai jadwal muncul sik. Senjata ingulun. Bebayo mejah siraken walu nada. Sik jadalet ni nelakar mati anaknya buka dewa. Mangken lah enak sigla begitu. Nah, saya ge dewa jadi. Oh, manjing sang yang tiga sakti mah klub. Oh, manjing.
Alon-alon Gusti. Dewa Ratu. Ih, dong ada jelemu celapat-celapat teko main nah. Oh, dong ke kene ke gelar ka satrio di Kediri Raja. Ien kene ke gelar dewa madane patih nista kemudian ada pula se mati angi dewa. Walu nado. Apa? Apa yang kau kebelan? Anu waktu tadar kalau sudah katuru makan ya? Mungkin yang teko main nebak tangkah dewa ni gitu. Ayat tinggulan nista ayat kita kangkat yang pun apa? Dan wake orang ni dewa nista dari pepati. Mendewa kengken. Itu tan surut-surut dah ngawe rok mereka nang jagat. Jak sing suwud-suwud ngai banyak. Agung dosa kurang pati gitu. Liau-liaunan dosan dewa ni teken matin dewa. Mati-mati wong tan pada so. Ada nak silap le. Angkat yang pun apa? Kengken. Alon-alon Gusti. Alon-alon Gusti. Juga kita pandang sewiti. Wadah buat lagi bapatnya mereka nang kedai. Rebut kalau datang.
Yes!